Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri rero two mu masaha yo ku gicamunsi turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 14 z'ukwa mbere 2026 n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi sindi butinde ndaza gukubita mbangura kuko amakuru ni menshi tugiye kuba dukomozo ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingwa muraza kunyemerera nsimbukire mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mba updating mbabwira uko situation ihagaze nk'ubu tuvugana mu nyemerere mbabwire yuko nyamuneka icyitwa urugamba rukomeye rwongeye kuba by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi ni urugamba rubaye mu bice bya za Katoyi turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi muzingo ariko kandi turaza kubabwira yuko umusirikare wa Sandefu yahishuye uko FARDC yabagambaniye by'umwihariko bagakubitwa n'igisirikare cya mama 23 turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi muzingo tugenda tuba updatinga gatano kuri gatanu turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubabwira uko situation ihagaze gusa mbere yo kugira ngo ayo makuru tuyakomeze munyemerere mbanze n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'abahe ikaze kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi bari Kenya bari Tanzania bari Malawi ndetse na South Africa tubaha ikaze tubikuye ku mutima turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubabwira uko situation ihagaze uretse kuba Sandef igiye kuba yagaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari n'ibindi bihugu byinshi biri kuvugwa ko bigiye kuba byakohereza ingabo zo kuza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo nzagufata uri muzima cyangwa se uri umupfu bamwita General Ruboya abwira Thomas Lubanga amakuru nayo yatugezeho turavuga tuti turaza kuba tugenda tuyabasomera cyangwa se tuyabaciramo ese ni kubwiziye impamvu bimeze bite gusa dufite n'imiripuko hafi aho tuvugana ibintu byakomeye Burundi bwohereje ingabo mu mujyi wa Karemi n'amato y'intambara yuzuye nyamuneka urugamba bisa nkaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugiye kuba rufata indi ntera turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo turaza kubabwira yuko nyamuneka mu gihugu cy'Ubugande amatora rwose akomeje rwose kuba amatora akaba ari amatora bivugwa ko ubu tuvugana internet yamaze kuba ivaho kugira ngo hataza kubamo ibibazo bikomeye cyane cyangwa se itangazamakuru rikavuga ibidakwiye byose turaza kuba tubikomozaho turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwire yuko AFC 23 ari byo irimo iratangaza by'umwihariko birebana umutekano politiki na diplomasi uko giye kugenda mu uyu mwaka ariko kandi nanone ku rundi ruhande amato nyamuneka ageze ku cyambu cya Karemi aturutse Bujumbura nk'uko amakuru rwose duhabwa n'uwitwa Steve Wembi abivuga mu mpera z'ukwezi gushize Uburundi bwohereje ingabo zabwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari bwaracuye mu gice kinini cyabwo nyuma yo gutsindwa mu mirwano by'umwihariko hagati yabo n'inyeshyamba z'umutwe wa mama 23 zigaruriye umujyi wa Uvira umwe ubasirikare Burundi rero uheruka kubwira ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Burundi byaba izi za social media Burundi ndetse n'ibindi avuga ko ngo igikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabanjirijwe n'ikiciro cyo gusubiza muri kiriya gihugu abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi ubwo mama 23 yafataga umujyi wa Uvira umunyamakuru w'ishyaka rya SNDD ryobowe by'umwihariko n'uwitwa Reverien Kuryo uyu umunyamabanga mukuru wa SNDD aherutse kubwira abanyamakuru ko gucyura ingabo byari byarabaye by'umwihariko ariko ibi byasaga nkaho ari ugusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare cyangwa se bwa gipolisi mbere yo gushimangira ko ubundi bukomeje kwinginga ibyemezo byabo by'umwihariko bya gisirikare bivugwa ko rero kuri ubu intego nyamukuru Uburundi bufite ngo ari ukongerera imbaraga bato ebyiri z'ingabo zabwo zari zarasigaye by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igitutu cya gisirikare cya mama 23 gikomeje kugenda akiyongera amakuru kandi akavuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi ngo zimo gushaka gukumira ko Karemi yafatwa dore yuko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye by'umwihariko mu ntara ya Tanganyika ibyo rero ngo nibyo birimo biragenda bituma rwose
nyamuneka ibi bice igihugu cy'u Burundi kigoma gukanira nyamuneka mu buryo navuga ko budasanzwe. Si ibyo gusa kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko mu buhamya bw'inyandiko yanyujije ku kinyamakuru cya Defense Web cy'iwabo, yavuze ko nyuma y'amezi 6 na bagenzi be bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bahaboneye mu gace ko muri Axe ya Sake. Murabizi Axe ya Sake Sadek barayibatije bayibatukubitisha urufa rw'amasasu, irangije isubira gato igoma. Byanze no kuva mu mutwe rwose, by'umwihariko ingabo za Sadek ngo zikaba zifite impungenge nyuma y'uko rwose ngo birimo biragenda binugwanugwa cyangwa se bivugwa ngo kuba baza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza urugamba. Ngaba bagabo rero ngo baracyafite impungenge zikomeye, ngo bavuga bati ngo nyamara icyitwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC twari twaragiye gufasha cyaratugambaniye. Uyu musirikare rero yanasobanuye ko we na bagenzi be ngo bamenye yuko ngo bazoherezwa by'umwihariko nanone ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ibihumbi 2023. Murabizi nibwo Sadek yaje, ubwo bari mu myitozo ngarukamwaka ya gisirikare izwi nka Voku Volume yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cy'ingabo za Afurika y'Epfo giherereye muri Noze Kapi. Icyo gihe rero ngo babwiwe ibikorwa bagomba kwerekezamo byitwa ngo Operation Chiba, byagombaga kwitabirwa n'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa Sadek, ndetse banasobanukirwa ko icyo cyangombwa kibajyanye ari ugushyira ibikorwa ndetse no kuzana amahoro n'imbaraga no gukorera ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Bivuze ko bagombaga kujya kurwana. Bato ebyiri z'abasirikare barwanira ku butaka nizo zari zateguwe yuko zigomba kwerekera nyuma yo gukora imyitozo isanzwe iri kugaba ibitero, guhangana ibyo gutega ibico ndetse no gukora uburinzi. Ngo byabaye ngombwa ko boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo bakagenda bafite ikibazo gikomeye cy'ibikoresho birimo n'impuzankano, inkweto za gisirikare ndetse n'intwaro zikoreshwa na ba mudahushwa, ibisasu bya morotsiye byo mu bwoko bwa 60 milimita, pasiporo, amahema ndetse n'ibindi. Uyu musirikare rero avuga ko ngo iki cyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SANDF bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwa 2 Gashyantare 2024 badafite ibikoresho by'ibanze nk'amakoti adatoborwa n'amasasu, ingofero ndetse n'intwaro. Ibyakomereje no ku cyiciro cya 2 n'icya 3 bose. Avuga ko rwose ku gicamunsi cyo ku itariki 14 Gashyantare mizire zarashwe mu kigo cya Sake, zagiye zihitana rwose bamwe mu bayobozi babo ndetse n'umushoferi, bigatuma abasirikare baba barakara cyane ndetse baranarahira kuzihorera, babwira urugamba ko rutazaborohera. Yakomeje agira ati rero tariki ya 22 Werurwe tumaze kugera i Goma, paratoni ya Lise yaduherekeje tujya Isake kugeza hafi y'ikigo bari bavuyemo cya Mugunga hanze ya Goma. Ibisasu rero byamurutse byaturukiye imbere yacu, abasirikare baretse baravuga bati murakaza neza muri Ukraine. Igisasu cyatumye rero abasirikare bisuka mu modoka ya gisirikare cyaguye hafi yacu, bivugwa ko cyari kigambiriye by'umwihariko guhitana abacancuro. Avuga ko rwose ngo urugendo barusoreje mu kigo cya gisirikare cya Sake bavuye aho bari by'umwihariko bahungiye. Uyu musirikare kandi avuga ko we na bagenzi be bagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imodoka z'intambara bari bafite zari nkeya ndetse inyinshi zitakoreshwaga. Ikindi kandi ngo intwaro zabo ntizari zifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kubona nijoro cyangwa se kumurika mu gihe cy'uburinzi. Sisitemu yo kurinda ikirere yabo ntiyari imeze neza bari bafite, uretse kugeraho itinze ngo nayo ntiyari yuzuye by'umwihariko kuko ngo ibice byose bari barimo byarabacanze. Kubwo umusirikare rero iyo yoherezwaga Isake yari kurokoka ubuzima bwa gisirikare, by'umwihariko ngo byabaga ari amahirwe. Yavuze ko kandi ngo ikibazo gikomeye ari uko amaradiyo y'itumanaho ya Kenwood
itumanaho ryayo ryakurwagaho n'umwanzi mu buryo bworoshye, dore yuko ngo mu gico bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame
ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cya Bapele hagamijwe gutanga ubufasha